Diese Botschaft wird richtiggeschickt von Lebenswasser in der Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko, je. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org. Hey, good morning, it's Lebenswasser. Wir haben auch gut. Wir haben zum Leuten zum Singen, guten Titan, der zum Morgens. Wer bleibt in Koffer, dort ist der Leben, wenn's Leibes drauf dich, ein so viel Stärker, kenn ich von Himmel, heißt Eva alles. Yeah. Wer bleibt in Welt, mein dritte Oma, wie Tempel du mit, Stund von Wunder, kenn ich ein Herrlichkeit, heißt Eva alles. Yeah. It's wundervoll genug, denn es versteht ihr Leid. Nein, Friede steht nur ein, dort in die Kriegsdorf los. Ja, ist die Leben hart, nur ein Gefühl von Jesus sagt sichtbar, da wird die Deins von mir. Wer bringt uns Trouble? Das Stregen Ordnung, der Besen Kjinja, sind sie ein Doktor, dort der König, heißt Eva alles. Wer vierte Länder, mein Brot Hunde, schickt uns die Sonne, ein Danke Herrlichkeit, dort der König, heißt Eva alles. Yeah, it's wundervoll genug, denn es versteht ihr Leid. Nein, Friede steht nur ein, dort in die Kriegsdorf los. Ja, ist die Leben hart, dort ein Gefühl von Jesus sagt sichtbar, da wird die Deins von mir. Yeah. Gottes Lohn heißt dort wird, Amen. Und hier wird ja tägliche Wunder groß. Gottes Lohn heißt dort wird, und hier wird ja tägliche Wunder groß. Gottes Lohn heißt dort wird, Amen. Und hier wird ja tägliche Wunder groß. Gottes Lohn heißt dort wird, heißt dort wird, ist wundervoll genug. Denn es versteht ihr Leid. Nein, Friede steht nur ein, dort in die Kriegsdorf los. Ja, ist die Leben hart, dort ein Gefühl von Jesus sagt sichtbar, da wird die Deins von mir. Wird die Deins von mir. Amen. Halleluja. Amen. Gott, wir danken dir für was du tust für uns. Wir danken dir, wir loben dir, wir preisen dich, Herr. Wir beten dir an und wir heben dich nur ab von dir und von mir. Ich danke dir, Gott, für wer du bist. Wir wollen ohne ihn
Good morgens, die kan je alle doel zaten. Dat je schijn God loven en prijzen. Nu wel we am loven met dat geld. Veel meer dan wel we rijk zijn. Wie denken ze, ik wil gleich rijk zijn. Ik wil gleich mal de lottery gewinnen, oder eens wat, mal $1 billion te krijgen, or something. Aber in Sprüche 13, Vers 11, da haben wir ein Vers, und das sagt da, wenn wir das Reichtum, was wir kriegen, mit unaufrichtig sein, das wird weniger werden. Und wenn wir schaffen, dann wird es mehr werden. Und so, was läuft die Hack hier in meine Hand? Kann ich sagen, was das ist? Das ist ein kleines Candy, ein M&M. Glaubt ihr, ich würde das los kann ganz abfallen mit den kleinen M&Ms? Je sind nu 2 Stück Ben. Ist das mehr Fall? No, das ist noch nicht. So, was die Vers, was ich von rede, was die uns lehrt, ist, wir sollen schaffen, dann dort, wo wir abrichtig taub kriegen, dort taub halten, dort brücken. Und dann kann Gott dort mehr merken, das was er will. So, wenn je nu Arbeit haben, je gehen Land machen. Und dann haben je Fänge Land machen, die haben Geld gekriegt, und dann do je dort haben, und die haben so eine gute Arbeit gemerkt, die Frauen, die zum wahren Land machen. Dann kriegen je mehr, und dann do je dort alle haben, dann darf dort mehr. Wenn je nicht eine gute Arbeit tun, oder die haben vielleicht nicht fertig gemerkt, dann wollen sie nicht für 2 Frauen, als die dort wollen tun für ihn, nicht? Oder im Garten haken, eins Wort. Jeder denkt, was die tun. Dort einzeln durch sie nennen, dann darf dort mehr. Das ist, was Gott will. Er will uns sehnen mit den Dingen. Er will haben, wir sollen uns Part tun. Dann will er dort verraten. Und wenn wir uns Tithe bringen nach der Kirche, wir tun Offerings, dort halt alle Themen, dort was wir verdienen, dort geraten wird, dort mehr jaft. Und wenn wir gehen schaffen und wir dann unaufrichtig sind, wir dann lehen oder wir dann stehlen, dort wir mal ein Haus ja Geld kriegen, dann kann Gott dort gleich so sehen, und das er will, wenn er will haben, wir sollen dort reich tun. Nu habe ich das Glas voll gemerkt. Kann ich sagen, das ist nicht voll? Das ist nicht voll von M&Ms. Das sind kleine M&Ms, die kleine Dinge, die können ein Ding voll machen. Kriegst du erst dort, wenn wir treu sind, und wir tun dort, was wir tun dort fein, und dann will Gott uns damit sehen, und dort wir mehr kriegen. Wird die Ushers noch fern kommen? Und Kjinja nimmt den Offering in den Hang, werden wir noch dafür beten. Nehmt dort einen Hang, hebt den Hang ab, und dann werden wir beten. Lieber Gott, wir seien die Dankschein für all die Segnungen, was du uns gegeben hast. Du hast uns gesegnet mit Regen, mit Sonnenschein und mit Gesundheit. Wir können essen, wir haben Kleider, so viele Dinge, was wir alle haben. Und dort haben wir wenigstens die, du bist uns gut. Wir freuen, dass du warst, nu wieder auch uns sehen mit Frieden, mit deinem Frieden und auch deinem Frieden. Dankeschön, Jesus. Amen. Die Ushers, die wollen die Arme schon anregen, das ist gewöhnlich. Und die Kinder, die können die Offerings hier nur fernbringen. Welkom hier. We gaan nu even go naar de Kjinja worship. Ik vraag dat je alle dan opstaan and let's worship together. Here we go. At break of day and hope we rise. We speak your name. We lift our eyes. We tune our hearts into your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives highlight. Your love unseen. It's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory
gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia es sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia es sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Okay, guys, so we're going to go over into prayer. I want everyone to close your eyes. Close your eyes, and we're going to raise our hands. We're just going to thank Jesus for his amazing grace. Jezus, vi danken dir för wer du bist, för viel Macht du hast, dass du uns so sehr lieben das. We thank you, Jesus, for everything that you have done for us and all the blessings that you give us, Jesus. Right now, here in this moment, we are lifting our hands to you, Jesus, and we are saying thank you for what you have done for us and for what you will do for us. Your grace covers us, Jesus. And when we make mistakes, Jesus, we come to you. Your grace washes us clean, Jesus. Thank you. I just speak a blessing over these children and over this service. I thank you that you are here with us, that you protect us, and that you love us. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Everyone say amen. There we go. Good job, everybody. All right, everybody give our worship team a hand. You may be seated. You can toolzaten. You can toolzaten. Hey, good morning. Good morning. Hey guys, ons vred tot so sehr dat jy hier vandag met ons zijn en we gaan vandag een special Sunday because your parents can't vandag in Sunday school zijn. That's cool, right? Plus, we gaan dat hier ben because all these people don't fit in there. De posten niet na. Dat is waarom we dat hier ben hebben vandaag. Wat in Juvenalia Kids Church then. Pretty much in Juvenalia Sunday hier zo ben, okay? For alle adults wat hier zijn,
welcome here voor alle jasi vrienden en zo dat die hier met ons zijn vandaag. Vandaag is ons Lebenswasser Kjinja Festival. En we doen dat eenmaal het jaar. We hebben de service hier bij voor de Kjinja, dat die ons ouderen weten wat we doen. En zo we worden vandaag niet babysitting gehad, keine upstairs classrooms, but wat alle hier bij zijn. Like I said, of what pretty much in juvenile Sunday school zijn voor de Kjinja. We worden tot de Kjinja reden, so bloß dat je weten wat dat is. Okay, guys, what fun series have you new to span? The armor of God, that's right. And so the last Sunday did we learn from prayer, right? And prayer was like what? What did Willie say? Bow and arrow, right? And vandaag waar we waren een lesson on prayer. We gaan je weet van de armor of God en wil we dat maar aantragen en wil we dat maar gebruiken. En we ons fehlt the armor of God to pray. Okay, so that's what ons lesson wordt vandaag zijn. Maar we hebben first the Bible verse sign, okay? Let's wait till the Bible verse is on the screen. Everybody read it with me. Commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37, verse 5. Okay, one more time. Commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37, verse 5. That's the Bible verse for vandaag, okay? So, throughout the lesson, though this verse and then Kelvin zijn we met the lesson what to doen, okay? But first, what we did drama, okay? Except I will see the parents explaining what the drama is. Okay, so we have every Sunday have we ein drama in a kids' church. In this drama have two girls, dat zijn Christians, en dan zijn er twee onder, dat zijn Negatron and Faith Man. Negatron, that they fiend representing, and Faith Man, that the christelijke leven, the Holy Spirit, the sword of the Lord, the spoken word of God, that's what Faith Man that representing. And so the girls, they zijn hier boven en ze hebben in trouble, en dan komt Negatron, en hij zegt wat. En dat is van, hij deed je danken, wat hij zei, dat hij, en de girl je danken nennt. So zij kan niet zijn. Because we don't the king learn in Ephesians 6, we fight not against flesh and blood, but against unseen spirits. We don't nicht gegen Fleisch und Blut fäden, aber gegen die Jester. And so Faith Man and Negatron, they sind so von sie an der Gedanken sind. So that's what this drama is. Everybody welcome the drama. Everybody give a big hand for the drama. Man, vandaag was das de grote drama in het school. Ik hoop ik vergeet niet mijn lines wat ik er zal zijn. En Stefan, ik vind wat hij deed. Hij heeft het tot wichtigste potten te spelen. Ik weet niet wat al zijn. Hey du, glaubst du nicht, dass du so das Leadroll haben? Weißt du, bist viel besser als Stefan. Ich glaube, du sollst der Star von der Show sein. Ja, ik zijn hem zo de nieuwe fan in drama's doen. Ik vind het vergoed mal de wichtigste persoon in den drama zijn. Ich wonder, was wird passieren, wenn erst was würde Stefan undern, dass der wird nicht merken. Ah, ik kon Stefan zijn lines wel alle uitwendig. Ik geloof ik voor het goed kan doen. Ich glaube, du sollst eine Gott beten und am Frauen. Am erst wird eine Stefan undern, dass der wird nicht dort kann merken. Denkst die hast dort verdient. Wir können Gott fragen und sollen uns bei Stefan können erst wat man kommt, dass hij sowas nicht kann kommen. Ich weiß nee, Gott ich kann mir das Part verdient, das ist das wichtigste Person an den Drama. Hey, zie, wat dit allemaal? Hey, dat is kraken wat ik roots denken daar. Wat is die woza en had Stefan zijn lines gewenst? Ik weet dat, aber de part wat die drama has, is ook zo fan. Ja, aber du weißt, ich bin weit besser mit Stefan seine lines doen als hij zelfs is. Ik wil het goed gaan doen.
Okay, aber da würde nicht fair sein für Stefan. Und dann noch, ich glaube nicht, dass du eine Möglichkeit hast, dass du das wirst können. Oh ja, ik wil gaan God bidden dat er zal eerst wat man komt dat Stefan niet kan komen. Zie, dan kan ik mal de wichtigste persoon in den drama zijn. Mir hier ist die viel mehr von der Bibel zu lernen. Nee, Tron, dit heeft me wel een van die ideeën. Waar bist du? Ik ben krak hier in het Asok. Dat is een zo fijn idee. Weißt du was? In 1. Johannes 4, Vers 14 und 15 redet Gott, dass er gleich an sie beratieren und die beantworten, aber die machen an sie Wahlen gehen. Er kann nicht gegen die Bibel gehen. Nou, we weten nog niet God zijn wel naast hem, Stefan zijn partner Lizzie geven. Sag mal her, in Johannes 10, Vers 10 sagt dass die Stille, als sie kommt, zum Stillen, zum Doodmachen und Vernichten. Da bist du, Gott stillt nicht. So wordt God wil bloß Lizzie nicht sehen. Oh, Gott will sie sehen. In Psalm 37, Vers 4 sagt dort, dass wenn wir uns vertiefen in dem Herr, dann darf er uns Dinge, die Desires geben. Und wenn Lizzie sich mit Gott seine Dinge vertiefen, dann wird sie die Desires kriegen. Ik klicht het niet, ik kom bloß maar nervous van. Ik ben een loser. Oh, Rück mit die. talk. Hey Katie, du bist reich. Ik kan niet geloven dat ik wil zo'n gebed dort beten. Ik wil God vragen als hij me kan mijn eigen drama geven, wo ik weer de leren roles han. Sie, und wenn du was treu sein dort, dann wird Gott die segnen. Ja, en weet je wat? Ik wil liever voor Stefan beten, dat hij van jou sowas wat een zorge arbeiten. En ik wil Gottes grootje nu gaat komen bij van ons segnen. So, was hast dann die Vernies belebt? Wat is de leraar van mij? Wirklich, was du in Trouble? Nee, ze wil me best wat geven. Wirklich, was will sie dir geben? Na, zij zei ik kan de nächste leraarrol gaan voor de nächste drama. Wirklich? Ja, zij zei ik had zo goed gedaan in den Feendrama, dat nächste Mal kan ik de leraar zijn van dat alle. Man, ich bin so mutig für dich, das freut mich so. Ja, Jesus hat mein Gebet geantwortet. Weißt du was? Nächstes Mal war ich lieber nur Gott sein Willen nur beten, nicht nur mein Willen. Das reicht. So, du fährst mal, wir gehen in Ice Cream essen, ja? Das ist bereit, selber war ich. Ja, great job. Dort, wo wir einmal sagen, wir sollen immer Gott beten, wenn es Dinge sind, die nicht gerade so passieren ist, was wir haben. Und von dem will ich ein klein bisschen vertellen, about the story von the prayer of, you might get my job, the prayer of dedication. The prayer of dedication, op dit wordt het zijn, de gebed, wo wir Gott kann Dinge geben oder uns Wellen übergeben. So, in meinem Leben, I had times, das wird so dies da, I didn't know what God will von mir. Das spielt sich so in einer wilde Past, wo soll ich haben, was soll ich tun? Und du kennst eine Zeit, dann weiß Gott mir das. Und wir haben alle so eine Zeit, dass wir nicht krank weiten, was Gott sein Plan ist für uns Leben. Und, aber, ich will von der comparison doen. This is a magnet. And a magnet, as to a certain degree, ik wil van der comparing to the Bible, to God's woord. Dat bloß onwasse dingen aanbaken. Dus in de Bijbel vinden we bloß wasse dingen wat God zijn willen is. En de dingen wat we krijg vinden wat God zijn willen is, die dan zo aanbaken als een magnet. En, for example, Gott hat uns in der Bibel gesagt, dass er will nicht haben, dass eine Person soll nach Hell gehen, dass er soll verloren gehen. In 2. Petrus 3, Vers 9. Und Gott hat uns auch gelehrt, dass wir sollen uns als Christians, wir sollen uns nicht mit einem Unbeliever befreien. In 2. Korinther 6, 14. Und Gott lehrt uns auch, dass wir nicht sollen, dass er nicht will haben, dass wir sollen arm sein. Und 3 Johannes 2 en Johannes 10, Vers 10. En God lehrt uns auch die Krankheit als nicht, was sein Plan ist. So, let's see. Let's say, dit zijn nu die dingen wat, let's say, dit is poverty. Een magnet pakt in die hand. Wil je niet? Wenn het niet aan God zijn woord geschreven.
En zo ook met krankheid. Krankheid pakt niet aan. Wegen dat is obvious, dat het niet Gott zijn Willen is. En zo zijn er ook nog andere dingen. Wat er niet groot slechte Entscheidungen zijn in ons leven, slechte dingen. Aber die moeten we ook recht merken. For example, wat van de arbeid we willen doen. Let's say we willen taxi driver zijn. Or something. Dat zegt Gott ons niet graag in zien wat zijn plan doen met is. En andere dingen zoals, which Christian person zal we ons nu bevrijden? Dat zegt Gott ons ook niet graag in zien wordt. En derde ding, wo zal we wonen? Zijn die dingen waarvan ons Gott niet graag bevoelen. Heeft graag gezegd wo we dat zullen doen. So let's say, we willen een entscheidung maken. We willen ons een kwijt hebben. Willen we nu een Mercedes of willen we een Ford? Dat is something dat we niet aan God zijn woord vinden. En deze drie dingen, dit zit zo dat is een middel, right? Dat zit zo dat is Isa. En God heeft ook certain dingen gezegd van zo'n dingen wat we niet graag vinden, dat waar we er zelf maar omgaan. Voor example, wanneer we in een arbeid zitten, dan moeten we in een arbeid zitten waar we aan behoefte zijn. Dat zegt het in Sprüche 18, 16. En wanneer we ons wel met wem bevrijden, we moeten samen wem vinden wat een goede karakter heeft en wat schijnt met top te zijn. En dan wo we zullen handdraaien. God zegt in zijn woord dat we moeten in de kerk zitten waar we ons thuis voelen en waar we kan geestelijk wozen. En dat de mensenraum zijn waar we kan met fellowship gaan. Dat zegt het in Hebreeën 10 vers 25. En zo, dit zit nu zoals van het middel is. Maar de magnet pakt niet aan. So wat moeten we dan doen? Wanneer het magnet niet aanpakt, of wanneer God zijn woord niet graag zegt, wat we zullen doen. Dus zijn tijden, dan weten we dat bloos niet graag wat we zullen doen. So let's put these here, dat die niet raufvallen, die willen bloos rutschen. Oké, ik word hier at de bottom. En nu wil ik de uitspreiden, want we kunnen niet graag zijn wat God zijn plan is voor alle dingen. En dan willen we een beetje in Jezus zijn leven kijken. Wat deed Jezus? Is hij wist dat ook God zijn willen weer dat hij zal in het kruis gaan, maar hij wist niet graag wanneer. Laten we ons maar Lukas 22, vers 41 en 42 lezen. Du zegt het zo sterk. En Jezus trok zich terug van ungefähr so weit, dass er einen Stein schmieden kann. Kniet sich an und bet zu den Vater. Wenn du weißt, dann nimm das Leidensköpfel von mir weg. Aber dort soll nicht so werden, als ich will, aber so als du weißt. So, er will haben, dass er soll in den Krieg gehen und soll von einem Weg genommen werden, wenn er wie am Tisch war. Aber er hilft sich an. Hij deed surrendering, zien willen, hij deed dedicating to God. En dan deed God answering. Wat passiert? Nächste ding, dan weer een grote hoeveelheid mensen en ze nemen hem vast. Dat is voor God dat je bij answering deed en dat nu weer de tijd. Hij wist dat hij zal in het krieg gaan, maar hij wist niet wanneer hij krijg. En so, Jesus knijpt zich door en is de maatbad door weer, dan bakt het aan. Okay, where's my, see? Dan bakt het aan. Is mijn magnet hier ooit so nu wist hij wat God zijn willen weer en krijgt van nou ja. Krijgt nu. So, krijgt ze tot daar aan ons leven. Wenn wir vor Gott kommen en wie nicht krijgt weten we gaan, dan zie ik van God zijn woord wat we vinden kan voor deze situation. En dan komen we voor God en dan vragen we God, wat was die hand, wat zal ik doen, wo zal ik handdraaien? En we wachten, tot het magnet connecten dat. Tot God ons krijgt wezen dat, tot we de laatste entscheidung maken doen. En wanneer we something opgeven doen, die entscheidung te maken, God wordt het rewarding. God wordt ons helemaal empty-handed laten. En 2 Corinthians 9 vers 6, du leert God ons,
Dat wenn wir wollen geben, hij wil ons 3 geben. Meer is wat we geben dan. Wenn wir Zeit geben, hij wil ons meer 3 geben. En Jesus geeft zijn leven. Aber wat deed hij? Hij gewarnt over den Feind. Dat we kan victory hebben. En hij ging in den Himmel, nu als hij daar boven. En hij heeft alles gewonnen voor ons. En we kan van daar een victorious leven. En we durven niet naar de hel gaan, wie in Jesus. Wie in hij zijn leven übergeeft. So, wenn wir in so einer Situation sind, weil wir immer remembering that the prayer of dedication is kracht für so eine Zeit. Und that Gott will uns den rechten Weg weisen. Let's bow our heads for a prayer. Laten we ons opneigen van je bed. Voordat ik kom verder en ik dank je. En ik vraag bloos dat du was ons wezen wat dien willen is, alle. Wanneer dingen zijn wat we zullen entscheiden, ik bid dat du ons was ook nog wat geven. Dat we waren hier wanneer du reden is. Dat du ons was leiden en vieren aan die weg. En ik bid bloos breakthrough in Jesus' naam, want iedereen een van de Kjinja in Jesus' name. Amen. All right. I'll quick. Okay, so last week did we van ein prayer learn, right? And Willie set up Jesus and bow and arrow in faith, right? So the arrow is prayer. En wanneer we den bow zo dan opdraaien en we kunnen loslaten dan, dan wordt er toch nog niet doen. En so wanneer we den bow dan loslaten, dan kan de arrow fliehen, right? En dat is geloven. Nu hebben we nog een gebed geleerd. En dat is dat wanneer we niet weten wat we willen doen, en wanneer we niet weten wat God zijn willen is, dan kunnen we beden en we kunnen leren wat de magnets doen zo top, right? Like, een magnet is God zijn woord en de andere magnet is what we zullen doen, right? We wait for God to show us, to connect things, right? Okay, nu willen we nog een drama gaan. En dat is Rovercomer. En voor de ouderen die niet weten Rovercomer is, Rovercomer is Lebenswasser Kjinja Hund. Okay, we hebben een hund. Dat is een German Shepherd. So hij dat German Shepherd reden, we doen German reden. En so we kunnen ons niet onder verstaan, bitte ik. Ik kan Rovercomer verstaan, because I speak dog. Maar we kunnen zelfs weer kon verstaan. En hij dat niet, nu deze kerk, hij heeft zijn kerk heet Puppy Praise Church. En hij dat nu Puppy Obedience School. En daar beleeft hij al soorten dingen. En hij heeft vrouwen. En hij leert something. Dan komt hij hier nu aan de kinderkerk. En dan dat hij de kinderen vertellen wat hij geleerd heeft. En so Rovercomer, die had wat beleefd. And so kids, everybody shout very loud Rovercomer so he can come. There we go. There comes Rovercomer. Hey, good boy, Rovercomer. Rovercomer zegt dat hij heeft zo'n gebed van God zijn wil en zijn leven. Hij zegt, de andere dag, dan zag hij something wat doing racing on TV. Hij dacht to zichzelf, deze hoing die fehlt me van Jezus te horen. Okay, so Rovercomer zegt, dat dan vond hij aan te denken van de Florida trein. Hij wil een race dog worden en hij deed moet zijn of hij genoeg geld had om de Florida trein. Hij wil niet meer mes nu. Eine Nacht, nu tjok, en je kan uit de kerk ruiten en door de pastor om door handkleven. Hij wil something te hem zijn. De pastor vroeg, Rovercomer, hast du gebet van een andere smerking in je leven? Rovercomer zei te zijn pastor, ja, ik heb gebet en zo. So Rovercomer zegt dat zijn pastor zei te hem, God wil hebben dat ik zal design en niet naar Florida trein. Merkt je dat sens, Rovercomer? Rovercomer zei te zijn pastor dat hij had ongedacht om naar Florida trein en een race dog worden, dat hij kon de andere race dogs van Jezus vertellen. Dat hielt zich zo dat God zei dat u niet zelf naar Florida trein, Rovercomer.
So, jetzt hast du in ein Spiel gekickt, du bist ein German Shepherd, du bist nicht ein Greyhound, du bist nicht ein Race Dog. Rovercomer sagt, hij wil bloot merken dat hij een God zijn willen is. Well, Rovercomer Psalm 37 verse 5 says, commit your way unto the Lord and he shall bring it to pass. Ja, wenn du das God obeying, God gehorsam zijn en zijn direction hingen rond following, dan wordt hij merken dat die dingen worden alle fijn uitvallen voor die. Rovercomer sagt, hij is sehr glad dat hij niet brug wegtragen. Hij zei, hij wordt dik bang van je, want hij moet wegdraaien. Ja, ons vredet ook dat die je blijft, Rovercomer. Everybody say bye to Rovercomer. Bye, Rovercomer. Thank you for coming and not moving to Florida. Okay, guys, let me see one of your Bible verses, actually. Jordan, can I have your Bible verse? I would just want to tell your parents. We give the Kjinja every Sunday, give days instead of papers, like when he day zoin. So they might his name. But the Bible verses they zijn hier boven, up English, and then hier van hing zijn up Dutch and up Spanish, knowing as in line, and that's like the parent's signature. And so what we doen, as we will the Kjinja encouraging to God's input and hot han, right? To memorize Bible verses. And so what we done is, we haben hier in line, hier hängt my parent's signature. So wenn jene Kinder den Farsch uitwendig lernen tust, dann kann ich hier ein Signature nab, und dann werden sie dort nächste Weg terugbringen in Kids Church, dann kriegen sie Prizes dafür. Just, dass die alle wissen, was das ist. Okay? Thank you, Jordan. I got it verknutscht, sorry. Noch ein Ding, was wir tun, ist the review game. I don't know, Willie and Daddy, can you come up? Wir tun jeder Sunday in Review Game mit Frauen stellen, because uns ist so wichtig, dass die Kinder actually wollen dort im Denken, was wir lernen tun. And so we have a game. And Yeah, so basically what we done is what Frau stellen von der Message and dann wo die Kinder dort antworten, so uns fehlt some volunteers. All right, where's the hands? Where's the volunteers? Wer what du wahrscheinlich sein, okay? Okay, let's see. Let's do 3 boys. So let's do Gary and Austin, right? Stripey red shirt, and the other kid in the red shirt. Okay, you. so Yes, come here. And 3 girls. 3 girls. 3 We've girls. got, Where's the girls? Where's let's the do girls? Brianna and Andart Kjinja. Susie? That's the Susie Estotine Zesta. Get right down. And Vera Ora. Yes, you right there in the back. Okay, so And Diana, can you come up here with your crutches? yellow, You sure? Okay. yellow. Okay, so wo wird auf mit wir stehen hier? Okay, Let's wait. see. Yeah. But here's a the speaker right there. By here, But by as the there. Dynamite? So you go, Right yeah, there. right there. Okay, so what war das game down, Willie? Oh, is that noch ein paar girls? There we go. So what wir down ist, sie wollen das hier jetzt so abschmieden. Und für jeder Mal, wenn ihr den hier jetzt so abtreffen, das 1000 Points für die Boys. Boys against girls, yeah. All right. Boys against, yes. 1000 Points. So die war bloß eine Frau stellen für die Girls oder jeder eine? Jeder? You weren't that, yeah? Jeder? Okay, wir haben genug Frauen. Okay, so let's see the boys. You go, no, let's do the girls first. Girls go first. Okay, you girls cheer for the girls, okay? Here we go, girls. Here we go, let's see. Oh, a missed little too it. far. Missed it. Okay, Can you Diana? do it with your crutches? All right, let's try. Give another chance. Oh, that was so close. Maybe we should do 2 tries, right, girls? You go ahead. 2 Nu does tries you. it is. Oh, so dichtbij. Almost. So close. Okay. Why don't they do a step closer? Ja, we worden nog eenmaal een step closer. Okay, guys, nu kijk je wel zijn. Let's show Okay, the girls. boys. Okay, show the Thumbs up. girls. Okay, go. Nu kost u. Wel zijn zo kost. Oh, zo dichtbij. So close, go. Oh, missed it by a hair. You go. Oh, no, schaff nicht ganz. Klein bisschen nur. Okay, Okay, take 1 step from the speaker can to come 1 one step Ja, klein forward. bisschen nur hier. Yeah, you get to go again. There you oh, go. okay, there we go. Little closer, little closer, little closer. There you Something go. like All right. so. There Here. we go. You have to eat the now buddies you that on girls the. can go again. Okay, try. Oh, missed it. Oh. Schafft bloß nicht ganz. Okay, guys, you try. Show the girls. Oh, nicht ganz. Das ist wirklich so schwer. Wer von den Dads will kommen, von diesen Girls, er Dads, er diese Dads? Wer will, er Moms? Wer will kommen?
You want to try? Wer van de dads van deze girls welkom zijn hier dat gaan? En wer van de dads welkom van de jongens? Kom guys, daylight is burning. Kom. Here, Pastor Steve. Hey guys, wem's jongens staan dat hier? Kom, daylight is burning. Come. There we go. Your dad is gonna try once. Let's have him go van gons van daar weer af. Nee? No, come here. Hey, was that the dads hier? Hier fehlt noch ein dad. Wo ist der dad hier? Pas alle. Hier ist noch ein dad. There we go. Nu haben wir die dads hier. Awesome. Okay, guys. So you weet the rules? Yeah. Dat is tien friend. Okay, van waar we off kijken. Krijg the girls. Let's try it. Okay, yeah. Let's see it. Oh, yeah. 1,000 points for the girls. Okay, vamos eens verder komen. Oh, missed it. 1,000 points. Okay, let's see. Oh, yeah, that was like fun with event. Let's see. All right, let's see. Oh, there it is. 2,000 points for the girls. Okay, guys. Nu wel zijn. Nu hier van een Italian speaker. There we go. Okay, blijft hier met boel. Wie wordt jullie vrouw staan? Yeah. All right. Oh, that was close. Zo dichtbij. Okay. Now you try. Let's see. Oh, missed it. Be einhua. Let's see. Oh! 2,000 points for the girls. Okay, so wie wordt in de vrouw staan? We'll ask the girls first. En dan aan jullie niet gaan, dan kan jullie de dads helpen, okay? Come a little bit closer. En dan kost je een vrouw. Okay, Brianna. As Christians, we always know the will of God for our lives. True or false? False. No, we don't know. We have to look in His Word. And, okay. God's Word will lead us to His will. True or false? True. Whoa, you girls have been Yes, listening. very good. Job. Wem's walen dat Jesus, nu wem dat Jesus in walen geven? No God, yeah, exactly. All Good right. job. Good job. Everybody give Good the job. girls a Okay, hand boys. Now, and boys. the boys a hand. Let's see if you can answer the question. Okay, the boys waren aan zwaren. De jongens zwaren? Nee, lichte, nee. Ja. Okay. Wer had het eerste? Hi. Did Jesus ever pray the prayer of consecration or the prayer of dedication? Dat Jesus, heeft Jesus jemals het gebed van zijn hand gegeven? Okay, you don't know German. Noch beter. Okay. Did Jesus ever pray the prayer of dedication? Yes or no? Yes, he did. All right. Teach er Engels. Teach vrouw. Als dat God zijn wil dat we zullen op een stad wonen wo niet in die kerk is. Ja oder niet? Nee, nope, dat is niet God zijn wil. All right. German or English? Teach or English? Teach. Yeah, teach. Doesn't matter, Okay. right? Okay. Wenn wir wat handleiden für Jesus, wat handgeven für Jesus, dann krijgen we dat 3, ja oder niet? And greater measures. Krijgen we dat dan 3 oder niet? Dat is, ja, God geeft ons dat 3. Wenn we something handgeven für God, hij geeft ons dat 3 of greater measures. Yes. Awesome, very good. Okay, you can go. You can go. Thank you, guys. Nu waren helemaal een paar meer volunteers. Thank you, dads. The girls had 2,000 points, thanks to the dads. All right, wer wil nog eenmaal? Cindy. Okay, let's see here. From boys, let's do, sure. Curtis, over there, kid in blue shirt, that's standing on the chair. Yes, you, right there. Yes. And Kevin. And from girls, over there, little girl, pink dress. So what do you think, Pastor John? Should we do this on a normal Sunday with your Girl congregation? with Martina going glasses, to Kjoj? pink shirt. Yes. No, I meant him, the little boy over Eenmaal there. wat even Next ontvang to te Aaron. vertellen. Yes, Okay, you. here. And how many girls do I have? One I more. need one more. One more girl. One more girl. Come, buddy. Shelby. Come, buddy. Hier bij de Okay, jongenstoop. let's see here. Let's do this. Stand here. Right there. So we waren nu, want zij hadden dan op, dan waren we in de vrouwenstaal Olatop en Olatop, okay? Okay, Close it. Let's see how that there works. we go. That's pretty much
Okay, who goes first? Boys? Okay, boys go first. Oh, Go. you have to have these. Give that to your, We give gotta that give to your them friends. something to throw. Okay, Okay. go Curtis. Go, Curtis. Oh, Yeah! So the boys now have 1,000 points and the girls have 2,000, Yeah, they right? have 2,000. Yeah. Okay, let's see if the boys can catch up. Kevin? Oh my goodness. Oh, Kevin! Oh, so close. So now they're tied. 2,000 and 2,000. You stay here. Stay here. Oops, I'm sorry. A little Okay. bit closer. Klein beetje dichterbij. Zo. There Laat we het allemaal go. zijn. You try. Kijk, nu go. Oh, een beetje te beetje te wiet. wiet. Oké, nu dat duur. Allemaal zijn. Oh, just Oh, about. so close. Shelby? Oh, the points are okay. even. Now Yeah. we're 2,000. tied. Oké, was er een vrouw stel? Okay, wenn die drei sind, die war ein klein bisschen schwander. God has given us His word so we can blank. Okay, ek wou dit 'n bietjie leichter maken. God has given us His word so we can be famous, be popular, recognize His will, or be well read. Yes. Recognize So his that will. we can Good recognize His job. will. Good job. Okay, girls. The prayer of consecration is submitting your will to your parents, your friends, people in need, ara God's will. It is to God's will. Yes, exactly. Right. Good job. Good job. You Good can job. go sit down. Thank you very much. Now you can go. Okay, zo weet met de review game. Wel een klein beetje to the dads en to the moms vertaal. En dan zijn we derg met de service. So, van ongeveer, zoals wat het hier zit zo opdraait van deel, dat is wat aan de Kjinja ziet passiert. Een ding wat de Maya is dat ze haar eenmaal een video wat ze nog watchen doen, wat de krijgt bij de lessen bijpast. So, deze lessons wat we hier de Kjinja verbringen, die boodschappen, die hebben we ons verder al uitgemerkt, die hebben we gekauft, dat materiaal. En zo dat ze alle uitgeschreven, zo de leraar steekt brokken op ons even lezen en dat terugdenken, even beden. En dan gaan ze de lektie rijden. En zo dat is het schaf. We doen ook een rie van boodschappen predigen, leert. En zo nu groot zijn ze in de armor of God. En zo dat wordt dan van een paar maanden aan, dan gaan ze naar de nächste lektie. Zo dat is ongeveer zo het schaf. So, de vrouw is vielleicht, wohin doven dit? Wohin doven sind dit? Oder wohin haben Kjinja-dag? En voor ons is het zeer einfach, als leiders, wanneer we naar de kerk kijken, because een van de valores, een van de dingen wat ons wichtig is, dat is Kjinja. Dat is Kjinja. We willen hebben dat de Kjinja zal zich hier tussen veilen, de Kjinja zal een goede leer krijgen. Niet dat we geloven dat het is onze verantwoording om de Kjinja ganz te belehren. We geloven dat als jullie verantwoording als ouderen, maar wie wil hier bloos zijn voor jullie en zei wie wil met jullie top dat doen. Wanneer je hier naar de kerk komt zondag, je kan hier bijna zitten, je kan hier Pastor John of Pastor Steve aanhoren, wanneer zij reden doen en leren doen. En jullie kinderen zijn fijn om je kamer aan jaren ziet en aber niet bloos babysitten. We zeggen veelmaal, we zijn niet bloos babysitters. We geven die alle een lektie. Even de mamas, wat aan de bovenste vloer zich aan kamer aan de ganz kleine baby's. Ze hebben jeder zondag een lessen, een lektie, en weer en zien wat ze even reden doen, even beten doen, dat ze alle Gott zijn woord ganz van klein aan hier. So we zijn hier best als Lebenswasser en we zijn hier om jullie helpen en jullie bijstaan, wat jullie kinderen leren, wie wel best een partner zijn met jullie en wanneer we de kinderen leren, because ons is het wichtig als kerk. Ons is het wichtig, dat is een van onze values hier, een van onze valores. Maar deze value, den hebben we ons niet zelfs uitgedacht. We zijn niet zelfs opgekomen en hij zegt, dit is een goede idee, dit wil we doen, want dit is ons idee. We doen dat, because Jezus heeft ons het geleerd dat we dat zullen doen. In onze community is het vielleicht niet zo mode, of niet zo bekend, dat de kleine kinderen ook kennen en in de kerk zijn. En we zeggen, laat de kinderen komen. Hier is de oorzaak waar we zijn. Markus 10, vers 13. Ik stel me immer so vor, Jezus wie met zijn Jünger top was, heeft vielleicht lang gegaan, heeft de mensen gereed. En als meid, weet niet, zeg niet dat hij meid is, maar anyway,
Dann sagt es hier, ist das so, dann brachten sie kleine Kinder noch arm, so Lieder brachte kleine Kinder noch arm. Wo einmal Jesus dann wir mit seinen Jüngern taub, dort der Hang ableihen soll. Die Jünger aber schulden die, was die Kinder brachten. Das sagt die Schulden die. Ich glaube mir zu Hause ist das gesagt, hey Kinder, ein Lied, wach Moment. Wir sind große Jungs, wir tun große Dinge, wir reden mit Menschen, wir bringen Menschen nach Jesus hier. Wir sind Businessmänner, wir sind große Jungs und wir haben nicht Zeit und wir sind Meid von Kjinja. Jesus ist Meid. Und vielleicht haben sie even nicht Gott sagen, das ist uns Jesus hier. Mit diesen Saal nicht reden. Ich weiß nicht, krieg Wort. Aber dann sagt es in Vers 14, aber als Jesus das sagt, dann wir sei unzufrieden. Und er sagte an, lass die Kinder noch mich kommen und holt er nicht zurück, weil so eine Grut, die hier dort Gottes recht. Mir wird es interessant, er wird einfach mit unzufrieden. Oh, was geht hier an? Das hat einmal gesagt, was der Jünger da down. Oh, wach mal ein bisschen. Wir sind unzufrieden. Lass die Kinder noch mich kommen. Lass die kommen. Lass die Kinder kommen. Lass die Kinder noch mich kommen. Dort wollen wir ein von der Part, wollen wir Kinder down, wenn Jesus jetzt selbst, lass die noch mich kommen. Ich sage Ihnen die Wahrheit, wer dort Gottes Recht nicht so abnimmt als ein kleines Kind, wird niemals da kommen. Wenn wir nicht wahr so wahr ist, die kleinen Kinder wollen nicht kommen. Ein von den Dingen ist gleich uns Glauben. Dass wir wahr so ein Glaube haben, ist die Kinder. Dass wir wahr so vergebens ist die Kinder dann. Wenn sie was hat zu Gott geholt, dann sie zu Gott geholt. Viele Dinge ist dort. Er sagt, was mehr ist die kleinen Kinder? Und er nimmt die Kinder ab seine Arms. Jesus nimmt ab seine Arms. Ich kann ein Bild, wo ich glaube, ungefähr halb gelohnt ist, die kleinen Kinder ab seinen Arm kommen. Er lässt in seine Arms kommen, ab seinen Arm, lädt die Hang ab und er sehnt ihn. Er sehnt die kleinen Kinder. Lässt die kleinen Kinder kommen. Und so, wie seid ihr, bringt die Kinder nach Lebenswasser. Bringt die Kinder her und wir wollen von Jesus lernen, Jesus Ältere. Vielleicht wollen wir ein klein bisschen anders anfangen, an zu checken und sagen, Kinder, kommt mit uns taub. Weil wir taub das tun, weil wir taub beten, weil wir taub auf Vacation fahren, weil wir das mit den Kindern taub tun. Die Kinder ist ein großer Segen für uns hier ist das ein Lebenswasser. Und so, wir freuen uns für die Kinder hier und wir freuen uns für all die Helfer, die sind, die helfen dann mit diesen Kindern, mit den Babysitters. Hier sind noch ein Teil Babys, die hier nicht sind, die haben die Mamas auf ihre Arms. Dankeschön für die Ingerstattung, für die Hilfe, die uns immer geben. Und jeder Sonntag, wir wollen das wieder tun. Und es ist eine Ehre für uns, dass wir können das zu den Kindern tun. Und jünt tun, dass wir können wieder am Sonntag, wenn wir herkommen, hier eine gute Botschaft an hier. Dankeschön für diese Botschaft durchhören. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet wie lebenswasser.org.